na ene de omo di omo birthday no mo do so pa anti no enti mu de na open krata na open birthday be ni mienu hye me ye ni mienu ai na me de custodian ena be hyase CJ de custodian ena me de hyase me na me nua ba afia amankwa tamakulu super me na afia amankwa se pa afia hyechi kama kama ho hya na pa uni hey so ba ye so kwa ye ni ba odi abrochenche wi me ba ye odi bi agu ho me ba na odi ama me sa abrochenche wi ne na odi eja wo wan o ma me bi me no am ne ti dwuma de esu odi mo en mo sia pen enko si he okay afia nyame sha pawate no nyo kese fine case na so fine case tinye da custody da bokrata ne bo amane yewura samia wuku the couple boys abre brasame na owura yi waya de fefe edi ama Reverend Manu yo no ewo ekropompotem won ma sebeboa na ne dwumadi a wodie se onam eka asempa no ebekoso no CJ wo hwe da obokrata ni fa etoso waye biem na branch no so de ba kwa won ho amehunu se onya sebo no nko a oyeso adwuma wasebo no nko a oyeso adwuma me kai se so yiso na na ye ne abayo bi ana ope scholarship ako university anapa say ya na namne abayo na kasa sana samia okutie otie ya no si ya ana ofre me say abayo no opese abayo ya kasa sisi o UDS nyamisira no nyamisira no de bia meti abayo no enti wo to me say na dwuma oye no ohya baabia bi ohya baabia bi esanse we no onse na osofo point oye yeso kotutu a Presbyterian District Minister ene papa ya kana sami Reverend Johnson Manu na papa yewra awuku kosra no na papa na eche ne se honum no wo so kwasempa kan ne ade na ya na kwani abadie na adi nti wo pe motorbike na aboa na ma na dwuma oye no awie peye ana yewra sami oku ehye ne bosuo wo be pe bia ma no seje mene ekasai mampon akuapem apesemaka hene na na renche wodi kan ena ne odi motorbike ekoma Reverend Ejina yewra sami oku na mu presented the man no a wedi anya se chirichiri ni achiri ena da hayai nti obaye motorbike ne ka ho ena odi abesi ana odi abre no se de be na ne dwuma odie se nyamenipa ye nyamede ne sato no so as a Reverend betumi akwa achire ne omanfo akasa no wawi ni akra edi abre Kristosum no eno ena eda ha sei nti no yewra awuku nyame ensa oye pa Reverend obo menu ese ye na wase ne enso obade nsem hya ye die ma na wakoma so ade bia no ma no emra ma so no aso ena ye akrapem north abaton pesia no so no parliamentary candidate ya wo jemu diama MPP na ho ikra no we nsasa contest mpoko ka say December 7 na ye we na no so we akrabesi yama nsa so onye nko adwuma papa no onyama ye member of parliament adwuma oye wo constituency ni mu no eso ne dodo me de empire mebo ne se yewra samia wukuko ye MP no a onto aso saa won we wuko be ka so open MP adie nti no ye ne sei obenya wie no ano no but to say no obi ho aye nimu no no na nka be ka no ye nimu no nyenne saa akoma ene ahombrase ni nipa ho do no e yade abrante no wo de ene se bia wo ba be pray me se be obeto aso na ye nyina mo mpa ye ntaneti se obenya hoɔden na obeye mrase bedwani na wode bekosoa adi ne dwuma enti no Reverend Obomanu nyame won hyira wo wakoma so ade abam adwuma ka so de beye na so yewra same oku ade motorbike ba ye fa ye ne sa ma ye wate nyame hyira mu nyina na yerenchi ya odi kan na onkwaso nyame enyemu nyina kese enti de custodian de bokrata anim ha eno no na nyame yadoma efie da ebe ye ochinachi eye aye ohumu mobosome de to so enso de chese June 7 na eno ye nyina menka ne sa ye nyina sije menwo ayowa Kofi Dominic Aisha Karo awana ye kodua nnua ye bedua nnua nti awana jibikosi ufie no ufie okrade na atwego anim no Orefi me so call the whole fadama one of you on it so but I want to the whole fadama e dey na atwo anim yeah I want so kai me be send you be message na magic na CJ
enti me cha wana dua no dan nyambo afrede on kwaji bi no fa nkosi fie ho efie de de efe abanso e wokwan ho pe lorry kwan ho pe nyame wa wasa ho mache no bia na wana adru adwum because opie ya otika gu na hu ya naba omre onye CJ baby a CJ shey ya friend say okushi biare wei be free na ne chira atuto mu free okushi biare abetwa mu okodwa son abetwa mu odobrogo no abetwa mu achiaman abetwa mu odo rice etwa mu transaction CJ ya bro be Tawana de oni hawanda oya magenda power radio so ka kire ai anopeso abrem wo eche fada majanse wo eche bi wo ho e kama pa awana de via abrem ti nyame hia CJ I don't know why ti ebedua enua na yedua no 10 million na CJ won say efiti ebra oman no hyase say ye green Ghana day edua enua no empanyifo kire say yedua enua no mako 40 million eno ni enua yedua na menu ekasa no emu 30 million ena ewo ho no mo a enyini ankofo eguso a mo duaduaye na omani akọ no egusu nsuo ni ade asebeye na ebenyini ti no eye ade obeka ampanyifo beka se omudi si omani so omutu ho anamon agina yie aye yie so ade amoman no na eno ena eho asam eda ha sei omo chese o ye hyase 2021 enti no wo hwemu a 2021 they say o 2024 ena kakran na ye de ekoyanim na wo man mu na watumi de fie be semiensa adua enua 40 million ama mu 30 million agina ya enyini a eye mfasode pa ene na enyini wie enti ne yenhunu sa se enua na ye dwigu a ye twa no de koye mpa ye twa de yenkonwa na ye mfa bi sa nan no ubetwa be na de biem na betwa ayesa concrete mpa na ye beda so concrete mpa san se dua na wo de be mpa na wo be kwakoda wo de wo mattress betoto no unya de ne ye bo concrete na ne ya bo mutokuro eni obutanti butu kra ju dija ho eno na eba na sada age efirafo na ye concrete ni simu so atase na wo ye concrete mpa because me be ye wo mu a me tu a maboka I said it no ti CJ e ba yam ensase edru ho concrete de me abna edua edua no ade ehu hia pa me kai me ka say me wodua wo eziama. Okay. The last time I call Obekai say yani it's your henemony and the normal tree planting be me were dia wo hono amamre na do ko ye ko kundum festival eti dua no bra no me frɛ da me frɛ DC bi say me dua no eti because me kai bia me dua no ewa be say afie mesa ko azia ma bi mu no na edua no enyini na ye ko en ti ade eboa papa eti me say wa fi ye nyina ye fa ye hu hyem ko assembly sahodo no a musabeka dua patro gine dua wenye efie na wo sie no bia wo new site kra no utumi gina de kosi honom omo wo bebre obetumi anya mango obetumi anya pe bibia ye dua bia no benya bi anase onya de betumi anyini kra ma wonwini wo fie honom a na de si compound bedu time a wo bekwa wo develop no na wanyini abana home makeover ya matipsi ba ko ma greenery. Okay. Ade ehu hia nua ene ne kofi asamanya rough na be adwuma ha enti nua ne metete sa no udua ofie a eboa ma mframa no kra no ewo potem ho no mframa no ye kama enti esemo anamo ya Lance Natural Resources Minister edi abaye nyina ye nsom ye fie da ebai we ba ne se abahu no ba bia na ye dua nua ba bia me pacho emfa ho tenkogi nua bi keke udua hwese obe necha no betete no ahu na wo ho na wakɔhwɛ no ne ho afu ne wayi nwura ne nyina afi ne nkyɛn ohia nsuo na wama ne nsuo yenye ne saa na Ghana no dache ebeye kama fefefa ne nyina no eye ya hoɔden ene ye de ye na sije meto aso na mede wo ebegyina mu ewo Mami Farmer Daily Guide na afe yenhwɛ asɛm ɛda ha sɛ Electoral Commission waye U10 CJ Isi waye U10 asa ntu de agent mu betumi akọ anapɛ na sɛ nka ma di Jibril na nka mebisa ne sɛ afɛ de o makoma tom ye ma na so mo de o mo sɛ isi krampo si me mo nkomo de o be mo agents akọ on be mo agents akọ nti aye mpo sɛ mpanyefo aye ne sei na decision a o mo de bae no o ma san twe asan na yesre ya manwofo no
yes say ya manyofo no ya bibia ni a eya botre sasa wani abri kiki se wo party beba power na wawu a emfa so be na anya aye wo party beba no wodi dem eda dem a adwuma ben kra na party be ma wa betumi aye so ahu enti bibia ni asamba ye munya botre na gidi ye no bi atwese kan ya wo obi sika ma obi da yare sabia abato ni edintro so atiase enti ne yesre ya ukopa adwuma mo obi papa na obi mama okopa adwuma mo obi papa na obi mama na wo wia wakotena fie na obi nso ne na busuya e na enjoy ahu ti munya botre munya sa amanyosem ne nyentokwa ne sekantwie o asembe na woka because have vote transfer ni ade ayekan at the end of the day no message na wo de mani pade na cheso beto ma na so ontoma wo message na ye den se ma transfer na se men transfer ye message be na wo de ba a me hunu ne se be se sama bra bo anti no eno be ye me gire ya me de kwato aba what is your message enye ntokwa wenim na de mfa so be ba nti ye se amanyofo no na yisi so no konebra na do so CJ isi konebra no adoso isi si gina ya munim se gina ya yesinie enti se we ne de to ho so atiase ebiansa modi ba ya ndisi fo se ye de ye ma agent ne ntine fi ye be mo makọ enti se ma ye U10 yi na ode omodi omo agent ko ya mo ma post fo akọ stopium ananka mo be ye de enti electoral commission ye madaroma mo so no ye se wutu akurafo no na utu ayi momone nsofu akura ni aginamoa onto utu ubetu omu nyina afọ onto aginamoa ne akura ba aginamoa so ne momone ana momone ne de yanko yanim CJ eno no ti daily guide amania eda ha se no na ahemfo ya mo ewon kan ha eno ma endorse Dr. Mahmoud Bawumia ya oye Frankatuni edema MPP eguso a etwen na bedi akire no na eja nkrofo ama assessment ene ho enkobo na wo hye anim ha ya ahemfo mo ewo enkramantami mu na echeso mo wogidie ene resemu ewo vice president Dr. Mahmoud Bawumia emu eso betumi adi oman nanim na ode yeyo ene nkan kone sakraye papa ya oman ehhehye no ode aba na wo hye mu a nyame yadoma December 2024 abato no papa yi na ne din ebeda abato nkata so ya wono no ejemu diama MPP amanyoko no na omo chese owo bibia ebekase kandifo hia ene wotumi de bu oman amoman na konanim na adwumade na wode ahyase ade akire ade ne dwuma abo mampane akufu ado abedure ne no wo mo ni mugidie so betumi aboa amagana chese enkudimdie no yesa ho kra na esebo nyina beto dwa ebra akandifo bi a wo ewo enkramantami mu na nanom ahemfo wo matena kodwa hodom no na wo ensoso ebo mode to ya ekoso no na chese papa yi ekopinche wo mo a enkobodie ebaye na paramount chief man no ewo nungwa you are also na acting president at the Greater Accra House of Chiefs Obuade Nochekin Obuade Nochekin wono na wo professor Odaifio Welenchi yoto so miensa sanso na wo mpanyifo yi ene wo mamaka ene wo mampania be de achi edi sankomu ya ene wo mo cheso mo ni mu gidie ne resimu se enyo nyina be de ye daily guide mu ha ya no so no attorney general wa breaking the silence wa kasa e de afa audio ye beto mountain na wo twa mu say last week ya ne ye to se ba kwa ne so ni Ghana yeah ochese eya fidie bi na nipa bi asum ehye obekwa kotom na so sa fidie no wonim se nyankopon na kasa tumi ebo ne ho ban ene adwuma ono so de asini de ato ne ho so obeye ede no kredi ye adwuma no na osefo ene nipa bonfo no asum sa fidie no na so nim se nyankopon beka na ma da hwatra sa fidie no ama adwuma na oye wa ambulance sa ebegu oman mu amfa so ama so oman sika kodi mu no watumi ede pepepe yo aba wo sa ho eno eho asem daily guide eka ewo ha na ntem se dodo na poda sije maboboso de ama no tie no na abrante jakpa na ono so ede MPP so mo ye mema omo attack no na mo so wo suma so de aba na watch se nipa na wo suma no no or your experience tactically adwuma no onim so ne skills to say ano beto to papa so no no so de ahia no enti sadia right oba be hia Jackie Chan ni didi na kasa so jakpa ahun we so Jack Chan enti no erame e wo so hunu say kung fu ni wa kung fu panda da wa kung fu panda wo me na me ko hwe aya hwe bi ne so ya fight skills kung fu tumi bua ketefu sa no yini nan hwew na wo obi ye ne nyina
Ajapa so wesu bi na de o ka so odi agro yesi ansana o de mame comment ko kung fu panda they say krom se part 4 say wan ya party no ko hey crofo was skills so fighting skills na yesi bra we say no ono no say wo so ye businessman a wasanya training tini say ye man na ye wom no o ba kuyo mo ye friend say o center de white taekwondo ni nyina tie say ni sije o ma no wo mo sha say ko taekwondo enko sua na hu kung fu de ni bi si kung fu na no ye Chinese for de no me patrani na taekwondo ni ye for Chinese for na acha dabi achama de haye kwa pacho enti sije ni nyina bi wo enti no madaro ma papa no wacha so de ode om on kasa bibi samra na mom no so mo usuma wo bi a o mo make sure say bibia e wo fight mu bia no onim onimeye na yera Dr. Yose Adutwum sija no pe wadi nkomo bebre no a na o chese enya de ya aban atua 56 million Ghana cedis bia ediamo bia o se enya no kre on kan kire honorable education minister say it's not enough. So I release you now one aba no it's not enough into the omra no mechirem enti me peno ne no atwetwe nkomo ye hia no one akasa kwasi kwatin ya okasama education ministry say phone no one so okay na yentumi ne ntwetwe nkomo na de kwasi wadum no na mo de krata abeto hotra na mo hwe anim say yensem trefo na fe yemra me chechire mo ma ye adwuma na wo ye tua ka na to na wo jiska na adwuma na wo ye ne me ma efi no asem beto ya bo wo ma sankomo uko kan so ye sa de na asem ne ba mu ma metie mu ansa na makoka bi yo kofi nti kwasi so phone no why so ne nkasa na de o de bechire mu de mutua ya ma ye hu se mutua ye na ye hu de wo honom mo antua so 56 million Ghana cedis sika no e wo he ahun yo e wo he CJ eno ano no why to de ye we so de kofi tawo ye sa soja fo mienu ena nipa nkron ka wo mo ho ya gilom 252 years. How many years? 252 years. What me nipa do say? Omo ye nkrosi je ha ho na me calculate ye no say o kan ba. Me divide how many years? Me chance ya me kan me ye no say 9 + 2 ne chese 11 no. E na o kan bedu ba bi ase mom 17 years me calculate ye no na e be 187 years da bi ma me kan ko anim. Me kan ko anim kakra na mo se bi mo so ho no ma. Ye ma bi 25 years, ye ma bi 50 years. CJ on be da mache. See you mbeda mateo say kronobo yesi mining site bi ewo western region wase kropon ya omo no ye from AU Resources Ghana Limited and na soja ni onu akwa retirement na oye security officer wo hodom no wono no kwakwa penkrofo kan no so mo merobo ayi company no soja na ni mo wo de di ni drosso me ntimi bo nya be no ko omutumi robo bibia wie ye o na ni mo nya wo mu nie yesi refined gold no mo ko nya no e no value 7.5 kilograms a Ghana sika 1,543,500 Ghana cedis. It's over 1.5 billion and as I go normal fire no yes iko nka mbenya 7.5 kilograms. Na CJ no chi no yesi mobile phone sensia no so no nebo na besa 4,800 Ghana cedis and na sika 250,000 Ghana cedis cash kan wa chiawa no cash na no so ka ho na CJ omo fa sika ni nyina wie ye no na yeso omo free mu wasa ho e ba ka so a CJ nyam na meka o na se omo di sika no afika wasa abedru ka so a na omo ba ye no e no omo kwaji hotel ho no mo na aha na asem no wo no hotel no omo kwaji se bi mu omo kofa na di kan ba ho omo bedu nam nim se sa bre na omo beche sika no sade na be na fight pie CJ sika no fight pie oh munya oh ye pata oh munya da bi sika me dia oh da bi sika me je me dia na sika wo dia wo mu se sika post for and your post for bumra mo na dia ye bloody ye ba ya na sika be say na godi etu nyina hyehyɛ mo na mo efri hefa ene ye so awom CJ ye so awom o and na ho na fe do obi ambo register ye register ewi ase de me say ade no enye ye o ya chiwom sika nka montwempo no mache ni nyina ye enti ano so ho asameda ha se ya wo saka da bokreta ya Ghanaian Times ewo mu